Som nogen af jer måske allerede ved, så skal min kæreste og jeg giftes, imens jeg er her i Libanon. Og hvis ikke I ved det, så ved I det nu. Ja, og der er jo selvfølgelig lidt forberedelse, der følger med det. Lige nu så skal jeg hen til min kærestes salon, eller den salon han arbejder i, fordi at jeg skal have klippet mit hår. Som I måske kan se her, så har jeg stadig lidt af det der gule orange i mine spidser, fordi at jeg engang farvede mit hår sådan meget orange. Og det er jeg ærligt talt ved at være lidt træt af. Jeg vil bare gerne have min naturlige hårfarve tilbage. Så nu skal jeg lige hen i den salon, min kæreste er frisør i, fordi at jeg gerne vil have klippet lidt af spidserne af, sådan, så at jeg forhåbentlig snart kan komme af med alt det der. Og så er der jo også bare lidt ting, som vi skal have styr på, før vi kan blive gift, og jeg tænkte egentlig, at jeg ville tage jer med igennem hele processen. Ouch. Not in my ear, please. So? It hurts when you brush my hair. لا Well, والله لا ني finish me. So how short is it gonna be? It's gonna be this short. That short? Eh? مش more. Okay. Yeah. You think I'm gonna cry if it's shorter? أكيد. I know you will. Is this the shortest you have ever cut my hair? أكيد I think it was also very short the other times because I looked Shui on the old footage. Bye. لا It was. بس it wasn't this short. يمكن. أكيد لا. Oh my god. You should have made me sign what? Like something, like a contract that you wanted this مش أنا. Maybe I'm regretting it. Too? لا. I'm Are you gonna regret it? لا. Alhamdulillah. New fringe me. Thank you. Yeah. Now شوي blending. But it's not a lot of layers. لا. Why? You will look like a teta. You will look like a 60 years old woman. I mean, I'm halfway there because I'm 30. Yeah, there's like much time you can enjoy now until you look like 60. La, I also had shui rye bread when I got home after my very meh nap. Rye bread is مشاكل. But you do like rye bread. شوي. Just admit it, it's me. It's just like makes you feel full for a long time. And it also tastes me. شوي. But I think you will like it more if I make you like a real one. It didn't live up to its full potential, how I made it for you. Stop making excuses. Wow, I already like it. Yalla, we will blow dry. It looks cute. Oh my god, nu er der en, der inviterer mig til at co-hoste. It looks cute, så. It looks cute, så. In 2 months before I leave, you will cut my hair again. Why? So you can like cut the rest of the very orange off. Slash, are you curling it, Panda? You know I like when it's like hexa. بدك leave it here? Nah, it's okay. Just like curl it. Sure. You can curl it. I can give you this blow dry another time. At bait. Yes. Og det her, det er resultatet. Et kæmpe lifehack, det er seriøst at have en kæreste, som er frisør. Så se, nu er mit gule og orange næsten ude af mit hår. Det er virkelig cute. Virkelig cute. Vi sidder lige nu i bilen, og vi skal hen og have taget sådan nogle blodprøver, fordi det skal man, når man er blevet gift.
De tjekker for sygdomme og sådan noget arvelige sygdomme i tilfælde af, at man vil have børn. Jeg tror, det er sådan noget i forhold til folkesundheden og sådan noget. Og så kan det også være, at de tjekker, at man er i familie eller sådan noget. I don't know. Klokken den er faktisk 9:30, men vi har det som om, at klokken er 7 om morgenen, fordi vi er bare trætte. Og som jeg også har sagt virkelig mange gange før, så bliver min døgnrytme totalt smadret, når jeg er her. Altså, så jeg er kronisk træt. Og nu spiser jeg lige en lille banan. Den smager ikke så godt. Den er lidt for moden til min smag. Jeg tror, jeg er helt svedig på ryggen, når vi når frem. Der hvor der er noget sort, der kan man se, at der engang har været en bygning ved siden af. Altså sådan lige her-agtigt. Den blev bombet for et par uger siden, og der var 20 mennesker, der døde. Smash me. Okay. Did it hurt? Yeah. Godmorgen. You know what godmorgen mean? Good morning. Good morning. Ja, Mia. Vi sidder i bilen, og vi er på vej hen til det sådan dommerhus, som vi skal giftes i. Grunden til, at det lige har taget os lidt tid, det er fordi, at vi lige skulle samle de sidste papirer, og vi skulle også have mine papirer oversat. Men vi har resultaterne her fra vores blodprøve, og we are not related. Så. Alhamdulillah. Vi er ikke i familie, selvom der er nogen, der synes, at vi ligner søskende. Der står blandt andet bare, hvad vores blodtype er, og så står der også bare sådan alle mulige tal og sådan noget i forhold til vores blod. Jeg tror, det er bare sådan nogle værdier og sådan noget. Jeg ved det. I don't know, jeg ved det ikke. Der står for eksempel, at min blodtype er AB resus positiv, og jeg har altid fået at vide, at den var AB resus negativ, fordi at en gang i biologi, så fik vi testet vores blodtyper, og der fik jeg altså at vide, at den var AB negativ. Og Alice blodtype er 0 eller O positiv, og så tester de faktisk også for HIV og hepatitis og sådan noget, og HCV. Wait, so it says that after looking at our results, nothing like prevents us from getting married. Nå, så meningen er faktisk lidt, at når vi kommer hen til den her domstol, så finder vi ud af, hvornår vi kan blive gift. Så. True. We will know when we get married, Ilyom. Yeah. Oh my god, there's a lot of traffic, Ilyom. Yeah. Shuyani traffic. Traffic. Aja. Best in Arabic, of course. Aja. Ashara? Aja. Asha. Aja. ليش؟ عربي كتير صعب. كتير سهل. I will put Fairuz for you هلا. Selvom klokken er 9 lige nu, så skal jeg altså lige have lidt sodavand. Og min guilty pleasure er altså at drikke sodavand om morgenen, så hvis jeg elsker det. Badak soda in the morning? أكيد لا مش normal at all. Mit hår bag i, det er sådan helt svedigt.
We'll park there. Keith. Keith. Keith! Very me parking. صح. Reno. Hong Kong. Horn? Port horn. Me? Down. Me? Very me entrance to the court. Tip pretty. Okay. De sagde, at det faktisk overhovedet ikke var nødvendigt at bestille en tid. Okay, så åbenbart så var det slet ikke nødvendigt at bestille en tid. Og det synes jeg seriøst bare er så typisk det her land, at de bare er sådan, ja, jamen, I kan da bare komme, når I har lyst-agtigt. Han sagde seriøst, isn't it right that he said like, do you want to do it now? Oh my god, that's so funny. We literally like woke up early for nothing. Nå, jamen så ved vi da det. Vi har faktisk besluttet os for, hvilken dato, at vi synes, det skal være. Den 13. juli. De papirer, jeg skulle have med, det er mit pas, altså en kopi af mit pas og en arabisk oversættelse af mit pas. Og så skulle jeg bare have, blodprøver og sådan noget. He didn't say anything about me having papers stating if I'm like unmarried or not. Maybe that's not even necessary. ما بعرف. Det er seriøst så uorganiseret. Og det kan min danske hjerne slet ikke klare. What did you say? They should be more organized? I said like it's way unorganized. It is كتير unorganized. I mean, in a lot of things. In Lebanon, you mean? Ziemlich ballad. بحب بلد. Okay, but now the good thing is now we can tell when it's gonna be. July 13 for now. Except like or we can do it like on a Saturday. Yeah, unless like if we think like, oh, we're way bored, hella, let's go get married. Horn, like signing the papers and stuff like that is not that big of a deal. So like they literally like just go and sign the papers and then maybe go back to work and then they have the wedding another day. صح. But like the wedding is after. صح. صح. So that's how it would have been fun to just do it now. It would have taken like 5 minutes. But I think something. we need like شو اسمه. And I'm sorry, I'm not gonna do anything in this like blue scarf. ليش؟ It looked horrible. لا. I don't think blue is my color. No. That's a good thing. Now we have time to eat breakfast. Can you please turn off your blinker? No. Okay, so what did you get? شهيدة هون. جبنة. Cheese. Best. And also your manouche. Cheers. Cheers. Do you think when we come to the court, do you think they're gonna like look in our papers and like read them through? No. Unjust? Yeah. So it's like for nothing? Yeah. Are you excited for working? لا. Vi har stået tidligt op, fordi vi skal hen og kigge på forlovelsesringen. Jeg er virkelig spændt på, om vi kan finde noget, jeg kan lide til en fornuftig pris også. Jeg ved ikke, om stilen er lidt anderledes her i forhold til forlovelsesringen, fordi jeg synes også, at stilen er anderledes med alt andet, altså sådan tøj og sådan noget i butikker, så who knows. Og sko også, de er også meget anderledes. Man kan virkelig godt mærke, at det begynder at blive varmere. Og
grunden til, at vi skal kigge på forlovelsesringen nu, selvom at vi skal giftes om 2 uger eller sådan noget, det er fordi, at vi aftaler, at vi skal blive gift over FaceTime, da jeg stadig var i Danmark. Så ja, det hele det er lidt omvendt, og en anden rækkefølge, end hvad man normalt ville gøre. Men når man er i langdistanceforhold, så er der ikke rigtig noget, som er normalt længere. Så Ali fik lige skæld ud af politiet, fordi han ikke kørte over for rødt lys. Ali, Anna? You're talking about me? Into Ali. I said that the police was like getting shway annoyed with you because you didn't cross the red light. And also people were honking at him. صح? صح. It's called Nuwairi. I don't think you can park here. Så har vi lige været inde og kigge, og jeg havde lidt ret i min frygt, det her med, at mange af dem ikke rigtig sådan var min stil. Men jeg kan godt lide, når det er simpelt, og det havde de heldigvis også. Og så skal vi bare lige derind i morgen, fordi at han lige skal putte en lille sten på. Og ja, det er faktisk bare det. Am I harassing you by putting on the mic? Yeah. Mabatak? Something against my will. Don't you like your new career لا. on YouTube? لا. He likes it. He doesn't know it yet. ما بحب. I didn't think you could get a parking ticket in Lebanon. Yes, you can. But it's only $20, huh? Yeah. But when you go pay it with a lot of scamming, it will cost like 35. In Denmark, I think it's like $150. I mean, it's supposed to hurt your pockets, but I guess some people would also get their pockets hurt by a $20 horn. أكيد. By $10. Nu skal jeg have lavet mine negle, faktisk. Desværre så har Ali ikke tid til at køre mig derhen, for han skal på arbejde om 5 minutter eller sådan noget. أنا من جنوب. That's why I say Badish. أنت من جنوب؟ Badish. And what else? I forgot all the other words. أنت من وين من الجنوب؟ خيام. من خيام. The same as me. You see that we are like siblings? Or like that? We're not siblings, my love. We have are. that on paper. Så, nu kom jeg endelig frem. Der var en del trafik, men min Uber-chauffør, han kunne alle mulige smutveje, så vi undgik faktisk det meste af trafikken, som egentlig er på de store veje, og ikke de der små.